Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4, o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, miszunhapcham, hanhupanakchik huchloraphamti. Buenos días, Kilanaka Kuyakanaka, Jesucristón Sotiparua, Arum Tanipsma, Akasábado Villita Cantatina. Kun Jacosisiñasa, Humanacampi Hictasiñaj, Radio Nakamtok. Kun Jacosisiñas, Humanacampi Arum Tasiñaj, Munata Radio Ichukirinak. Tiene que estar Radio Tercer Éxodo, que tiene que estar Radio Revereña, Humanacarua, Maiko Timpisa, Señor Jesucristo en su tiparo, Arum Tanipsma, Diosan bendición a baja, Taake, Humanakhankpan, Unathilanaka, Kuyakanaka. Humanakanjilatama, hermano Lino, listo quitanua, Diosan arunakapa, Loktañataki. Okatakiwa ka programaj, Wakichata, Marcaja, Mistunjam. Con Jamatequilata, último libro, ¿no? Machak Testamentona, Apocalipsis Sata, capítulos 18, versículos 4, Ukan Diosaj. Ausi, Marcaparo, Wawanacaparo, Ajlit Marcaparo, Ajlit Wawanacaparo, Ayukatawa, Acá programaj, Marcaja, Mistunjam, Ayukama, Yakinstat. Munat amigo, Munatajila, Humateja, Diosan Marcapañataki, Ajlita Astaja. Istatawa ka glorioso evangelio, ukatste mistan hatawa, Diosan cuerpo paro mantaña mataki. Isa. Señor Jesucristo ja evangelio de Juan ukanxiwa, oveja nakajaja, o intasio arrojasiwa. Oveja nakajaja istitua, ukatste istasinste arkapjetoa sasausi. Ukamaja, Diosan glorioso evangelio aronakapaja, taque Diosan ajlita o nakapatakiu. Ukamaste, unata radio ichukirinaka, Diosai akalwatan bindishchispan, tanto humanakarosa, ukamaraki nayarosa, ukamaraki kitinakatej, acá radión, técnicos, operadores, upanacaj trabajapje, upanacaros de usar aquí a bendicirakpan. Ukamaste, alajpas de usaokitwa, maitasiwa yañani, o aquí siwa upampej parl asiñapini. Dios aukimpej parl asiñapini. Kunhams parl asiñan upampej. Oración toqui parl asiñanej. Ya. Oración toque para el tasiñani. ¿Qué vas a para el tasiñasao yo sambeja? Alwa, tal vez chica oro, aip orasanaka, sapa bendición katoktan uknagawakisi. Dios pagar el aña, para el tasiña, oración toque. Ukamah kalwatana, acá programa kalhat kasinja, Alajpas Dios auquimpe, oración toque para el tasiñani, oración toque para los arum taraquiñani. Ukamaja, umatej estas kstaja, nayachikja, acá está sirakim. Acá está sirakim porque aquí se poniwa, Diosat maita siñaj.
Señor Jesucristo, akalwatanwa makotimpi, human graciam toque katasta, aka radio Tercer Éxodo ukaojana. Ukamaraki aka radio Tercer Éxodo uksatoqueste mayesta sipjaraktua radio Ribereña uka radiompe. Kauki radio teje katasi, huancane Perú kalogarana. Señor, humakia kalwatanj, yanap tapjit, nayarosa, ukamarakitake istirinagaros. Humaki Dios Santo, ajayumampej, chamainst tapjit. Arona kamampej, chamainst tapjit. Arona kamampej, manqtayapjit. Almana kajaja, necesita ponio human aruna kama. Hanchin Señor, wale sumamankanak mankapjerikt. Ukahanchi mankanaksti humatoke ukatokapjeraktj. Ukahanchi mankanaka hanchiroa yanaptaraki. Hanchitakiwa hacha beneficio. Ukampis human arunakamaha almatakiwa hacha bendición. Almatakiwa hacha beneficio. Ukamahkalwatanja humaya ukasumat antamata. Hakirt antamata partawayapjeta taaqi istirinakaro. Itinakateja acá La Paz departamentona, diferentes provincias nakana, istapje, uka o nakamaro. Itinakateja aymar lajra parul tasipje, taaqi uka hilanakaro kuyakanakaro, partawayapjeta kolyan wiñeja kaintantamat. Ukamaraki kaya Perú lugaran, kitinakateja istapje, radio Ribereña, kitinakateja parul tasipjaraki aymar lajra, uka kuyakanakaro hilatanakaros umaj partarakim humana viñaja kaintantama. Umaj saraktasa kitinakatej wilaja umasini upanakawa viñaja kanyanini. Kitinakatej hanchij mankasini upanakawa viñaja kanyanini histawa. Human wilamasti, human hanchimasti, human arunakamau, Señor Jesucristo. Ukamaj permititaya, akalwatanja, ukakolyan arunakam arstaña, ukakolyan arunakam litawayaña, kuntej aka Santa Biblian, kaylak atake, human arunakamaj, munanyamaja, take ukanakat litaña, yanaptita, take kitinakatej istapje, aka radio, hupanakaj bendist ataña patake, Señor Jesucristo. Utjarakispa machaqa istirinak. Kitinakatejnika o quiere iglesia los asistikch. Umaj Dios upanakaro chuymanak llawertam, ajayumanpe kanantam, ikitham parachtayam, ukat upanakaj Señor, acá collaran orankama, acá glorioso evangelio, istapjani, ukat sti upanakaja, uka huchaloreñanakatja, mistan japjani, humaro katuyas hatam. Dios Santo, umaj saraktasa, unapachatej ma almaj akaoraken arrepentirse, ukapachaj macha fiestao alajpachanja othihistao aronakamana. Isa, umaroj almao importam, anim hancheja, porque hanchej laqawa, hanchej uchararawa, y akaorakero kirasini. Ukampis ukaman hanchiman hankiw almaja, uka urut-uruta, take humar iyaw sirinaka, wawanakamanaj, wainatati, tawaktati, ukamao promisa nakamaj. Señor, Dios pagarsnawa, humaki akalwatan hiyanaptit kumaja, arstaña, kolyan arunakama. Istirinakarosti, hinchunakaplawirtam, chuymanakaplawirtam, katoktapjanya bataki. Ukam sasamait asma, Señor Jesucriston sutiparo. Amén. Ukamapan. Bien, kumaja, Dios aja, bendiste istpanaya, akalwatana, munat hilanaka, kuyakanaka, sintiwa Dios pagartan, todavía Dios aja, acá en vida chorasquisto, acá ahora cana, ukatwa todavía acá radio toque, unistasinktan, mako timbisa, ni acá jamara tukuy casina. Y hasta aquí poniwa, por una caja, avance, y hasta.
Parece que tunca mayan oruna kawasara queja, aka último paxe, diciembre paxenja. Así que monat hila monat kuliaka, humak parachtasja mokatste, atencionampi yosanaruna kapa istamakalwatana. Ukamaja, arom taraktan wahilata Simón Huanca, kaya Huancani, hayu kaujana seguramente ni ojo pajekatasi, ukaish kamakinanaka, apnaktasa ukamata aka programaj mistanyapataki, Radio Revereña Oxatoque. Hilata Simón, Dios amaroj bendicita, walik ukamamaja alwat sartasta, ernacht añataki, ukamaraki, Radio Revereña, ukando iño paro monaraktanoa arumtaña, hilata Ángel Lucio Díaz, Dios ajomaro bendispan, una hilata waliki humaj aka espacio mait apgesta, Dios anaruna kapaja arstataña pataki. Dios ahumar bendicita, kunate juka radion makina nakahotki, takio kanax Diosau wilapampe, y marakini, durkiri tuktaerakini, no? Awantkiri sanya chaykam, kumak Diosay bendispan, ukamasti monat hilanaku yakanaka, litas wanyani uyosanaru nakapa, Diosanaru nakapa ulitas inyani, kontek pasirit ni kaltawaitan parlt asinya, untam, Señor Jesucristo, hayukatoket, mirando a Jesús, esa, kun jakosesiñas. Diosar uintas ekiponiu, takekonas wakisini. Evangelio de Juan, capítulo 15, ukan Diosaksiwa, han nayampiste, aniponiu kunas lurapkas mati hiwa, kun jakosesiñas. Isa, han Dios ampejani con slurksnate. Dios ampe poneo taki konas posible. Ukamaste, akalwatan hlitas weñania, kontek pasir hlitas tanja, ukapais patextonaka, merque testamentona, libro de números. Ukaste profeta Moisés, supan atapawa, números, capítulo 21, a ver, pasar litastan, a verso 3, ukatpacha, pero chaste, versículo 6, ukat nera katarukiwa, litas weñani, porque ora nakajra, tu kirakiwa karadion sararaki, ukamaste, castellana ronja, akamsa sausi. Números, Antiguo Testamento, capítulo 21, versículo 6, ukat naira toquero, akamsi castellanonja. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Gloria al Señor. Kunja cosisiñas y kunja mosjarakis. Alajpas Dios aukina aronakapa liita siñaj. Kunja sustjaska yapachansa. Israel marca, Israel oronakapana, una pachatejo panakaj Egiptot mistjapje ukatwasaran ham viajipje. Kaukier oraktek Dios ajopanakar promitkana, lichis miskis achki, kanan sat uka orakero, uka sarabin. Diosan wo nakapaj. Reinte nakaj. Nach Diosaro asep, nach Diosaro arka, katok pa profeta Moisés ukaro, katok pa Diosan mensahipa, uñihtwa Diosan hach anus parkay lorawinakap Egiptona. Ukam siri krienti nakaha? Ratu kiponiu. Kanan oraker sarkasino kathakina.
Una pachate wasarar mantapje. Uka wasaran hani utikante tiendanaka. Ant ala siñataki, hani mercado nakotikante, verdura nak ala siñataki, aicha ala siñataki. Una pachate markaj ukam unjasi, kriintina caja. Rato que poniu paistas japje. Rato que poniu armtas japje. Diosana chalura wina kapat. Diosana aruna kapat. Rato que armtas japje kun hams diosa panakar kespi esclavitud kankanyat. Dice. Hichorjo kapaispao pase. Walja creentina campi. Walja evangélico marcampi. Todavía pastora na campi. Todavía diácono na campi. Que tiene que te iglesia irpki uka persona na campi. Y aquí es que yau. Una pachateja. Wasar arham upanakar diosaj irpante. Acá tiempuna, yantanak taipiro. Tal vez osunyanak taipiro, pistañanak taipiro. Ukapachajo panakaja. Israel markamarakiwa diosat armtasipje. Ukatzte todavía Dios contraparlapje. Ukatzte todavía profeta contraparlapje. Con jamatejakan lit awaitanj. Israel diosan marcapaj, creyente. Judío marcaja. Ukasuma milagro na kunyihkas. Con hams diosajo ka lamar kots, wanyar tukuy. Take ukana kunyihkas. Con hams upanakaj positong marhilanaka, akishiatan, esclavo, azotita, trabajiatan, egipton. Ukat diosaj chamanan para pam cristiano panakaro. Take ukana kunyihkasas. Uka marcaja. Ratu ki armtas khana. Ukato panakaja. Sigon akakalkatanakan liit tanj. Aros japjan Dios contra. Y Diosan profeta contra. Akawasarar kontax absunipjista Moisés. Akawasaran haniut kiti ni tanta ni uma. Akawasaran mangkatomat hiwarapha. Mejor asapan Egipton hiwapjiriskata. Ukamao. Uka débil. Yape chuimani. Pisi iawasanyani. Israel markaj. Arrosje. Dios han profetap contra. Dios contra. Y aquí señor Anicha. Anit humampej paski ukama hila. Kuyaka. Hichurro. Acá tiempona. Porque acá tiempon ja hiwasaja wali han waltang tiempon akan haktanja. Awis asaja usuna kau porintani. Awis asaj problema na kau sarte. Dice. Awis asaja uiwahan mirjete kampunakans. Awis asaj achuna kahon tjete lakona kau ayo hatje kala ni achok suficiente tjete. Ora sak lopio lopin tharaki. Ui pisu ipin tarakiu. Chis tarakiu. Awasoros yasta wali poni yakrohan kan por haraki utana kas tinkuraya yasta. Ya puna kas aphi. Animala na kampacho apasi waya kumah. Awina na kaup alyari. Ukam yakis kaya. Tiempo na kang tano. Kun jamasuman iyaw sa nyamah, munat hila, munat kulyaka. Diosar servir creyente naka. Diosar arkiri cristiano naka. Hanito maka ka Israel markama awisasaha. Paist asqat. Ni profetaros kreyqtat, ni diosaros kreyqtat. Ukamano akamarkah. Ayo katao diosah. Diosah onishchajay takikuna. Ukatao diosah. Chamapampe, porque Dios ataque chaman Diosao.
Justupa kiw chamaptoque. Walja Catarinak. Israel marca taipin. Diosaj onistay. Víboras tan castellanon. Catare. Serpientes rectan, ¿no? Castellanon. Equipanacá. Uka Catarina Casti. Y ahorita no Dios narup taipin ha. Vale venenun pocantat. Serpientes ardientes. Waxay maneja wali venenun, wali cólera taraki uka Catarina ka. Y hasta haqueros picante, y hasta haqueje, hasta uka horas pacha hiuje. Ani uka Catarina ka respit kit. Kameri pas pobre pas, y hasta waina pas tabaco pas, y hasta may picante, y hasta. Ani medicina juticante, ni indicción, ni suero. Bueno, acá tiempo ngan istatanwa. Uka hacha chumi lugar na kanja. Yungas están chuka junto lugar na kanja. Catarina kaj. Waltata utjarekej. Isa. Uka Catarina kaj haker picante hichurujan chinja. Bueno, utiwa. Indicción anaka. Uka veneno han afectaña pataki. Otio sueros. Yaca medicinas, ¿no? Uka pejaqej Catarin picataj salvasiwa. Pero kaoruna canste, hani oticante. Porque wasaran chinja ni wasaran otican ni botica, ni oticante ni suero, ni indicción, absolutamente nada. Uka Catarina caja, picantanja, achantanja, veneno pampi hasta, inicta vayanja, chacharo armiro. Uka horas pachao, uka armej, uka israelita, uka israelit chachas warmis wainas tabacosa, ora kerlivitat han hiwata. Ukatwa Biblia sa kanja, walja israelita nakawa, hiwarjap hanja. Waljan hani ukakikante. Como ata versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Ve? Walja israelita nakau hiwarjanja. Kun kayakis kaya pachan sukaj. Kauron hanchina hiwaraphan, pero akauros ti hichur tiempos ti. Ahayonawa. Catarina chantatanakaj hiwarapharaki akatimponja. Kuna suka katarij significa akatimponja. Uka katarij siempre representó maesatja. Ichalorañar. Pacha señar. Han Dios han arupat iya usanya. Dios han arupat pacha sinya. Dios han promesa na kapat pacha sin. Ukaro representará uka Catarina ka. A veces ako Catarina ka achande akatimpon walja creyente na karo. Que tiene katej todavía sarap pa tunka. Que esas kimsa tunka maranaka uka creyente na karo igual achande akatimponja porque uka creyente na ka hukatu kataw liapierje tayarje yasta Dios atarum tasje. Haniki orange monjit na iglesia rosarain monjete. Profet contrasparle, Dios contrasparle. Ya está. Acá tiempo Dios permite. Uka personaje achanda tañapa. Catarina. Uka tawaljaninaka ajayon hiwarjapje. Aniam das Diosat. Hoistas erin neux hoistas het. Anuka mundo kanda cantas. Ya está listo kiu. Sirvisanax katok ya está camp umantawaj kuna alcoholanax ya está fistanakan ya está tokuntawaj. Kunat kunay kotej. Iwataje almapan. De aquí es que vanicha. Kunats kuna ley koti uka katariu picante. Esa. Hichoro wal hanina kau katarin picantat. Ukaman katimponja. Ukatiakipan na kwencho rasiphan Israel marka taipit ukana kausan Moisés. Dios aruki may, Dios aroy rogtam. Dios aka Catarina apak hispan porque walja. Dios an marka pa hiwarje.
Katwa Moisés profeta orana, Dios armaina, Dios tata Catarina apak kimay. Perdón jamay marcamarro. Marcamachchuy map qalarayasi ukat humakontras parche. Perdona, apak hapjita aka Catarina kaj. Dios aksanwa, ni Catarina kapakkat. Pangkas ka ni Catarina kaj. Más remedios kosan Dios aj. Moisés sumak kunham katarite con hijo iktaja, hayu kapaspak lurt awayan pero lurt ataw bronzit metalat. Kunapajate humak lurt atak metalat war katam mawan dirham malawaro. Wala altur war katat. Y kunapajate Israel marka taipin chekpach katarimpi achantataniha hupanakah uintappan kaukir katarite humak lurt ikta metalat bronzit. Uka bronce metal uka sikon bibianha Sain muniwa juicio, tarif jave, ¿ya? Entonces, kuna pachatek machachas mawarmis, uka Katarin achanta tanich Israel marca taipitja, ratu kipun kaukir katartejo mah wanderar untat war kataja ukar untapjan, solamente untaña nakapakiu. Ukat uka veneno. Ani uka machjanis. Katarin achanta taj. Kaukir katarte humah wark ata mitalat lord atja ukar uintaniha. Ini noh pasawayakniyo. Iwanyatja kanyaruki upasjan. Niyo kanit. Solamente uintanya pau. Hayukat papartasistan aka tema, aka mensaje. Uintam, Señor Jesucristo. Mirando a Jesús. Dios uintam. Kuna la ikotejuka katareja, maisatja, metal uka material aturatanja, uka representando tarip jave, juicio. Esa, Diosawa, kucharoh al tarip. Cristo toque Calvario cruzana. Ayuka tawa. Evangelio de Juan, ukan pasar en lit, tan mago tiempes lit añani. Capítulo 3, Evangelio de Juan, versículos 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Kunapachatej, Moisés opaj, metalat katare lurt kanja ukatwar katanja ma wandir jama ukatimpon chekpach katarin achanta tanakaja Moisesan uka katari paro uintanya pana ukatstio panakaja espiata abjan kolyata abjan ani uka katarin veneno nakapaj afectkan ani upa nakajiwap kante más bien upa nakajiwanyat jakanya rupasan. Gloria a Dios. Ichaja ka San Juan libron hasarakiwa Señor Jesucristo con jamatej Moisés basaranja mitalat kartari warkat kan malawar hayu kamau hakin yo kapah warkatatanyap pokasin tanicha esa pokasin ukatao Señor Jesucristo muntil la calavera ukaujana ma cruzaro warkatan lekatatan klauna kam kayupat amparapat kun jamas Moisés basaranja uka mitalat katar lortan ukatste war katan malawaro hayo karun tatao siu akenyo kapah Cristo alakpacha kapas lorere Dios hanchir tuktasin akaorakin upah katuntatani ukatste asut hatani hauk hatani chapi koronam pekepat suskuta klawo romano nakample kentata yastwar katatani kunatak sisa kitine katejo par uindapjani que tiene que tejupar iya osani. Upanakaja, han hiwapjanya pataki. Uchampi, katarimpi, achantataj, hanukasti upanakaja, viñay, hakanyani pjanya pataki. Solamente uintaña wakisi, pero uintaña wakisi, iya osanyampi. Kitis uintas pao con hamsa, pero uintaña wa, iya osanyampi. Uintaña wa Dios aroja, respetompe. Uintañawa wale ashartañampi.
Dios ahkamaj bendispan akalwatana, hukampi, paltas ñataki, montano akalwatana, ocho estaba ma alabanza. Así que, gilata técnico, a ver, ma cochompi, osario país tabañane, acá radio pacha. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Un jacose señasa, ukam alajpas Dios aukiro, yupais tañaj. Ayukamau, yusan marcapaja, yupaichi. Unkata pin munt, ispirijar. Ukanaira koch. Ukanaira koch na caja, anikyo am tatajit akatiemponj. Walja iglesia nakan, walja creyente nakao armje. Ukanaira kochunaka, ollana kayo inspirat kochunaka. Unkata pin munt, ispirijar. Ukasuma kaya hanupa, unkata pin munt. Unja cose señas. Uka koch. Esta señas Allah pues Dios aukir. Unat hila munat kuliaka, mak am tapismay uka naira kochunaka, uka antigo kochunaka. Ichoro yasta evangélico marcaja, evangelio marcaja, kal ay na estatao. Totalmente percatao. Yakis kayao, hachikayao. Una estado por iglesia naka. Totalmente llape. Mundo tocoña nakampe, hasta cochonacaro intat absosipje ucanakampe. ¿Ve? Yakis kayao. Ucampisa. Diosana. Naira cochonacapaj. Realmente chuy machalajtay. Urasaja. Hachanak wawartawaitan. Uka cochonak hasta nukaj. Porque uka cochonacaj. Ollana hayun. Inspiratao.
Oyana kayo inspirata chachanakawa. Diosan yanap tapampi ko kochunak naira tiempo nakah. Wale arkanakata wale persigita. Abstawayap. Y Diosaste wale agradan uka kochunakah. Dios arrojual agrade sa monte. Pero acá tiempo nos tihani ukam kochunakah uthite. Kuna lay ko ukam tiempo nakaro por hatatan. Acá tukuy tiempo na kay kataw Santa Biblian ha tukuy tiempo nakaha Diosat hayaraña hitektañ oro nakao por ininisiu. Anir Jesucristo hot kanukaha Diosat hayaraña Diosat saraktañ tiempo nakao Diosat chosartañ tiempo nakao por inini. Ukao sa imoneja apostasía. Uka tiempo nakaro por tanja. Uka taw aka programa wakichata markaj mistonjam. Hanumach llapher hamte, hanumach armtas hamte, han mundur ham, sarakaway hamte. Hanu kastihumach utanjam. Naira takiro. Naira takiro. Naira evangelio karo. Kutanjam. Diosao kamawasi. Apocalipsis 18:4 kan. Umatek Diosan marca par pertenesta. Umach istatawa karonag. Umatakik bendition aniu. Umarok parak tayatamwa. Unat hila munat kulyakan. Entonces para el tasisktanoa. Uintam Diosaro. Mirando a Jesús. Mire a Jesús. Dice. Aniu solamente alek uintaña kikite. Anukak uintañawa. Iyao sanyampe. Uintañao Dios aroja, ashar tañambe. Uintañao Señor Jesucristo roja, wale respetombe. Ukapachawa, umach bendicitayat. Ukapachawa, human almamach manqtatani, human almamach chamanch tatani. Pero se te humach burlas isham, Haniakes isham, uintaskata. Aniu kunas utjanit humataki. Anit amtastaj kunapachatej Señor Jesucristo ora kenkanu kaja. Mawar miu tun kapayan mara usur muchtat hekatasitaina. Aniu kollaj utkanto pataki. Aniu utkante suero ni medicina. Aniu kitis kollan puirkante, hupajwal tu kaspachan, kolx takikun uiwanakaps algarasina, kollata ajañatak, pero aniu kollata impuirkante. Tunka payan maranakaw usurum chistatan, wila perimpi, ukam siutios narunakapaj. Pero mauro, Señor Jesucristo, upanakap pasawayana. Y alguien akawarmiroj akausutuarmiroj sanja, uka Cristo, usutanakaro kolle, iwatanakaktay. Suchona karo sartay. Uka Jesucristo ja. Lepranto katanakaro. Omachi. Huikonakaro na iranchi. Uka sumayati awe akawarmih estana. Y kunapachate hupak cuenta chorasina que Jesucristo uka cheka ñaho akapjama pasas katapa walja akinaktaiti. Upak chuyma pan rato ki iya usana. Asjarañampe, respetompe, iausañampe, chimapatpacha, hupaj, amtasina, decisión oscona, iausabe oscona, ukatopaxana, uka Jesucriston, esi chulpapakillam kterik. Kollata ponejrik osuhata. Nos parquean, ¿niche? Aniu kawarmeja maikante Diosaj amparapam ekepjaros ktañapa. Aniu kawarmej munkan tal vez aceten bis Diosaj warajat tañapo paro. Aniwa, ukawarmej simplemente iausañampe, respetompe, ashar tañampe, upaj Dios aroj, chimapatpach uintano katsana. Isi chuli papak uka Jesucriston, isi chuli papak liamuk erikta. Uka oras pa siya pa niyo kolyata erikta.
Ukaya usanyan pihupahak estasi. Jesucristo hual hakinagtay pinkanwa. Ukat hupahuk hakitay pichillaran taway ukat amparapah tal vez lokta chiyasta Diosan isichilpapat llamkte. Uka oras pachaw wila aperij yast waintawayjana kollata. Y Señor Jesucristo te cuenta churasina. Ukat hupaksana kitis llamktito. ¿Quién me ha tocado? Arquiri nakapaj, Pedroche, Bartolomé, Santiago, apóstolo nakaj, Criston hakapan yasto panakaj moyun tajesaras kchin hakej kumarak, wal humpondas kan. Ukatuka apóstolo nakaj sanwa, Señor, ya tichiri maestro. Kamisar kumastas kitis liam ktita akaj wal hanu liam tam uksat aksat hakej hasta akatanto cheketaki liam ktamha. Istaqillam ktabjan Dios aroj. Mainin nakakallachipat inasiasta, amparapat inasiast, cintura katsias isipats. Porque vale pocan, hermano. Taqillam ktanj. Pero Dios astisano. Kaukiri techliam ktikito hokaja. Y yo señam biliam ktito. Respetompe ashart añam biliam ktito. Kunalay ko tech chamao mistinayat. Virtud salió de mí. Como se katan. Ve, takin yam ktaskanha, pero acá warmiste diferente yam ktanja. Acá usut warmih yam ktano a Diosan isipja, isichulpapja, y yao sanyampe. Respetompe. Ashart añampe. Oh, gloria a Dios. Ukaspa ma ejemplo, entiende ñataki. Dios arruintam. Kuna pachata Israel marca timponja, Catarina kah pikantanja. Seguramente uka Catarin pikantataja. Respetompe uintap pachana, kaukir Catarin. Mitalat Lord at Moises akwar katkan lawaroh bandera uintatja, ukaroh. Respetompe uintapjan. Uka to panagaja. Catarin at chantatah, pininohan kamachkan so panagaroh. Mas minupanagak kolya tahano, krispia tahano. Iyaw sa niyang po intirin nagak. Ukatin po seguramente utkarak pa dyan. O indirik to kast kolya tahirik tist. Chikas patist. Paj sirin nagak. Para kakatarin at siyantatan ukat ukam borlasis. Tal vez han iyaw sa niyampe. Laro sisham, saukas sisham uintaphan. Iwalo kiwasipkan seguramente. Pero kitinagat uintaphan, respetompe. Ashart anyampe, iyaw sa nyampe, panagkakispiatan, kolyatan. Litaway tan ning karaja, Evangelio de Juan, capítulo 3, ukanja. Señor Jesucristo, haken yo kapa, kun hamatik Moises katari warkan wasaranja, hayu kama wakis warkatanyapa. Kis Señor Jesucristo kama warkatan cruzana. Kunataki. Take katarin achantat akatimpun, huchana bishona kan tukata, uka persona nakaja uintap hanya patake. Kriston sacrificio pa Calvario cruzana. Uintap hanya patake. Aniu saukasisa. Aniu larusisa. Aniu pachasisa. Anu kaja uintanya pawa. Respetompe. Iyao sanyampe. Ashart anyampe, que Jesucristoja, upan huchaplaiko, iwatapa. Munat hila, munat kuyaka, munat radio chukiri, humaj ointanya mawa, iyao sanyampe, ashart anyampe, respetompe, humaj sintinya mawa, que uka Cristoj, warktatatap cruzana, human huchama, perdón hanyataki. Upah warktatatap cruzanja. Umahucharararo, kispianya taki. Calvario cruzan Cristo, lejkatatatapa. Umaja, viñay, hakanya niña mataki. Ukatao, human, huakisi, uintanyama, respetompe, iaosanyampe, ashart anyampe. Ukawa, chekpacha, Diosaro uindañaj. Esa.
Taqis uintas papi. Taqi wichorok nak creet Dios aroj. Taqi ointi. Pero uintap jewa. Manera paro. Yaqipak ointi burlasis. Yaqipak ointi achar tukos. Yaqipak ointap jewale orgullum. Yaqipak ointiwa han respetum. Kuna pachate kukama ointeja ni kuna sotikanito panakataki. Ni kuna. Wakisi utiusaro ointaña respetompe, iya osañampe, asjartañampe. Porque oka, collana, timscote, Oma santo, alaj pachacapach lorter Señor Jesucristoja, cruzano warctatao. Monte de la calavera o caujana, aquese, sufre, y sinacapas cala, y sirayata, anchipas cala o jata. Kunata que su camapacha, uchara raqueja, uka Cristón sacrificio pa. Uintasena gespiataña pataki. Ukhali tastan Dios anarupanja. Anichu más comentienta. A ver, mayan plit arapima. Evangelio de Juan, capítulo 3, ukangarakisa. Versículos 14, ukanaxio castellano nakama. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Verso 15 dice, para que todo aquel que en él creyere. Maron para que todo aquel que a él mirare no muera, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ukasumaron la Castilla. Ukasuma hakaña. Oyanaron a Castilla. Monata radio tercer éxodo estirinaca. Arta macalwatanja. Kun hamso maktiusar uinta. Kunakas amoyumpis uinta. Kunakas pensamientompis uinta. Diosaroj. Monata radio revereña estirinaca. Con hams alakpacha capaz florir Dios arojomaj unta. Amoy tapis. A veces sa untapi. Dios na rops unyahat tapi. Kriston takis taps undirect tapi pero ani unitktate. Respetombe. Ani unitktate ashart anyampe. Ani unitktate iyaw senyampe. Wakisio Dios aroj uintaña, y yao sañampe, respetompe, ashart añampe. Y Señor Jesucristoja, naya hucharar laico, akañapa churasitapa, nayan hiwañaja hiwatapa, nayan sufriñaja sufritapa, nayan takisiñaja takisitapa. Nayan huchaja cruzjarok epitapa. Hucha mano nakaj pagatapa. Ukumaj entiendiñam Cristo rointasaj. Ukumaj oñhañama Cristo rointasaj. Animale kointaña kikite. Humaj ointaña mawa kunatsa uka klawunakaj Diosan amparapan leqentata. Kunat hapachasa. Kunat uka chapi koron chapi pilloh. Peqepar uskuta pacha. Qal uka peqeparo paraparo qal honorat chapim pias ukat wilaj sarasiki. Kunat isinax qal qalal soyata pacha. Taqiwa kanak humaj uintaña mawa. Y humaj uñhaña mapeniwa. Cristo hukama penkama rusan wark tatatapa. Humao meresia takuk.
Porque humatawa ucharara. Kartasire, ingaintere, haquemasim contra arosire, envidiasire. ¿Ve? Pals na walg. Katarina kah pikanta muksat aksat. Chakamachatas. Si tejan ashart anyamp iya o senyamp uintkatah. Uka Señor Jesucristo Calvario Cruzan wilawar tatapa Calvario Cruzan sacrificio loktasitap. Uktejan umak uintkatah iya o senyampe respetompe ashart anyampe. Iwakupyo nita humah. Tanto hanchina, tanto alman. Pero si te humah uintatah iya o senyampe ashart anyampe. Respetompe. Humah uintataha. Oho ka Cristo na laiko chakuntat klauna kam. Reconoce taja. Na laiko na yaw kam hiwanya khanja. Pero chakupaw hiwi na lante. Uka kulyan wila pakwarakte. Uka wilampe o huchahat harekaste. Ukam te humah uintataha. Winya ya kanya. Umanganiho. Porque Dios narupaxeo taque que tiene que te juparo y osani. Y osanyambi untani. Upanakajiwañatja, akañaropuni pasjani, gloria a Dios. Una cosa señas. Con apachatech Señor Jesucristo cruzan cana y hasta upajacaña ploctasina. Dios anaroptaipin kayaktatarakiwa, por ejemplo, soldados romanos, ukanaka uintapjaraquina. Mire, a ver, uka parte, uñajat araxnawa, se te diosaj, permichistas pa calvatana. Gloria a Dios. A ver, y acá calvatanja, asiraxnawa más parte importante. Ucaste Mateo 27. Evangelio de Mateo 27. Gloria al Señor. Diosaj alabatapan. Capítulo 27, versículo 45. Ucatnerak tarsio cam castellano. Y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí, oyéndole, decían, a Elías llama este. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la hinchió de vinagre, poniéndola en una caña, dábale de beber. Y otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mire, wal hakinakao, kuna pachatech Señor Jesucristo cruzan warktatakan uka cruz, kiyan, uingataphan Dios aroh. Dios esas canwa, Dios mío, kunat santo tasista. Eli, kaya kalakran nakat upah arsuayan. Pero uka, akinakaste uka orah, uintapjana, istapjana, uka topanakahyasta burlas sa sapjan. A ver, Elías sarakisa inach, a ver, Elías unyanyan, Elías ajutan, uka topar kispiane. Maynina kaja, sapjarakinwa, parece que kala ya hasta umat wainhat hamakiw. Entonces, a ver, umtayanyan, vinagre, chaptawayapjan, haruk, aska vinagre, ukawayast, lakapar chillam tapjarakin. Ukah diosar chekpach umtanyate, ashart anyampe. Ukah iyaw senyampe umtanyate, haniwa. Ukah burlasisa. Ukah larosisa, pachasisa. Diosar umtanyaw. Aunque uka haru shurch. Aunque upa nakachak, a ver, unyanyan, inach Elías ajutan, ukat kispiane, Elías sarakisasas, ¿no?
Uka persona na kaha ni kun ska tohkante, ni kuna, absolutamente. Ni kuna. Kuna lay ko te hopa na kah uintaphanwa. Claro, uintaphan kon hams Cristo takesin sufrin. Krusan wartatan kon hams Moisesah basaran katar wartatan hay kwaruntat hakin yo kapah wartatan uinhasip kan pero hanu kuna beneficio kan so panagataki. Upana kakaiwalok hiwaphan almapan sanchipansa. Ichoro wal hanina ka ukam Dios aro uintap pacha sisa borla sisa han ya kasan respetompe. Hanu panagatak kuna so tikaniti. Dios humate uintatak iyaw sa nyampe. Ashart anyampe. Respetompe. Chuy malekta sisa. Y Señor Jesucristo human hiwanyam hiwatapa. Human sufrinyam sufritapa. Ukam iyaw sa nyampe uintatak. Osumats olyata yataw. Huchan nakamas pampachataniw. Porque humah uintapuntawa, aunque katarih uksat aksat sumar achantam, bininum pham kal supayah, unay man tuktam, pero humatih uintatak Diyos aroh respetompe. Humah, iwanyat hakanya ruponiw, kispiatayata. Hisa, munat hila, munat kulyak. Una pachatejo ka soldados romanos o kaj. Dios agias takain tuk tejan kat hupana kaja. Ikatasip hanwa. Dios anak apan, Dios aro ointap harakin. Por ejemplo, Mateos 27, ukan katanwa, verso 54, ukan siwa. Y el centurión, y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente, Hijo de Dios era este. Dios a bendisman. Acá romano soldado nakano, lanzan nakapas aptata. Uka romano soldado nakaja, uintap harakeno a Dios aro. Upanakah hani judío kan, hani israelita kan, hani creyente nakap kan, upanakah pagano chachanakan, soldados romanos, centurión. Patak soldado nak apnaker munanyani, chachanakap hano. Y upanakah stikuna pachate huala ashart anyam po intap hana, porque ora kahukawra sa katatitaina, kolyo nakas onaktana. Upanakah intap hana. Perusahaan wartata, Señor Jesucristo. Respetompe, ashart asa. Panagah unkatapjano. Aniuma cualquier personaro. Aniuma cualquier nazareno chacharo. Anukas tu panagah unkapjanoa. Alahbach diosaro. Ukatau panagah sapjanja. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Amén. Kisa hiwasan nakahukam soldado romano intata pagano hakinakarakiyatanwa. Ukama hanwali hakinakayatan huchara hakinaka katarin pikantata. Perichurua aka soldado romano centurión chachanakama ashart anyampi uinta ukat uihtan alahpach akapach Kristoja Krusan Iwatapa nayan huchak laiko nayar kispian laiko chik pachaponi hupaj yusan wawapa chik pachaponi hupaja alahpach akapach Lord eri Dios hanjir tuktasina humar nayar kispian yatak akapachar hutataina ¿ve? Entonces Dios aro intañaj haniwa leko kamo intaña kikiti hanuka intañawa respetompe ashart anyampe y ausanyampe. Gloria a Dios. Orana kahkamao ratok avanzaraki. Ukamah mat achumpi estawañani y hasta ukampej parece que hasta tukuya kirkianiwa. Hotel programa kanma ukampej avanzarakiñani. Ukamast a ver mat achumpi. Pilata técnico diosario pa estawañani acá alwatana.
Dios ay bendispa no kamajuka suma yupay chaviro. Hilata wakist asim Jesucristona hutanyap urutaki. Huyaka wakist asim Jesucriston hutanyap urutaki. Upaj akat jamat wahutani novia paro, iglesia paro, wawanaka paro, recoger ukahacha rapto arrebatamiento ukana. Ukurka makirinakaste macheptanwa machakartu kuyatañani. Uka urutak wakistasim. Ukamaste akakamao pal antanja akasawa dawihta cantatina diosajo manacaro bendispa taque radio revereña esterinacaro camarake radio tercer éxodo esterinaca diosajo manacaro hachanachap bendispan humanacan hilatama diosajo monaneja jutiri sabadoa kutasin karequiñani radio tercer éxodo esterinaca humanacajan armansipjamte acá arstatarunacaste arumargia domingo vihta cantateja repita sescaraquinio ukamaja diosan piquia Munat Helanaka, Cuyacanaka, Jutiri program kama. Gloria a Dios. Ukamapa. Jesucristo tatituste, Sigón Apocalipsis 18:4, Okarjamaste, Akam Sasao Artaniptam. Markaha, Mistsun Hapham, Hanhupanachik, Hushlorabham.